Dobar dan ljudi, ti nastavljam tam gdje stav, mislim, baš i ne. Zato što sam radio mnogo stvari, ko na primjer, sad sam pripitomio, nakupio sam drva i malo kući nabrio. Sad je vrijeme da završimo kuću i to dvorište. Rekao se da ću koristiti tanko staklo pošto nema baš puno stakla. Mislim, imao bi, ali nema. Napravit ću ovako da mogu gdje staviti baklje da ne bude kuće dana. Iako ja predstavljam sve okolo, staklo, ali se mora se. Odem samo, ne treba to odem staviti u stakla. Eto ga. Početci su uvijek najteži, pošto morate se pripremiti dosta. Vidite. Zbog toga sam smanjio. Zbog toga sam uzeo tako staklo. Ako čujete kakve pozadinske zvukove, to su gosti došli, pa se nekako treče, pa možda neće biti baš takav video kak ste očekivali, ali ću se potruditi da napravim što bolje. Sada, pošto mi malo laga, malo sam puno, morat ću nekakve, ovo, prvo nekako popraviti. Imam nešto vezano sa nebom. Evo ga nebo. Ok, dalje. Postavljanje videa, details. Šta mogu? Ok, to ništa. Ovako. Stavit ću off, fire animation, off. Fire animation najviše manje treba, flame animation. Void particles. Lava animation. Portal. Position third. Smoke. Šta ću ono? Water particles. Portal. Pitam za to. Sad će igrica biti jako drugčije, ali zbog toga manje koči, da se sviđa. I prvo šta mi ne valja ovdje je ovo. Pa ću nekako popraviti, imam nekakvu zamisao što sam radio nekim serverima i jednostavno se svidjelo. Sad ćete vidjeti. Ako mislite da je nekog youtubera ideja, da stvarno sorry što ga kopiram, ali nisam znao stvarno. Ovo mi jednostavno palo na pamet dok sam gradio. Ali znate šta će izgledati ružno, izgledat će ružno. S druge strane ću malo vratiti staviti ovdje, pa onda ću napraviti to na drugu stranu. Biće, ja mislim će biti live stream i znate šta, sad mogu više snimati od 15 minuta, nije loše, jednostavno ne izgleda loše, ovdje, opet isto, ali ovdje je mnogo bolje, izgleda u kući. Sada, šta sam dalje mislio? Krov. Krov sam mislio napraviti od ovih dasaka. Znači ukutane laje.
treće mi hrane. Jer ću stvarno crknut. Odgledaj što nije dobro. Editovat video, možda ću editovat ga. Iako ne znam ja to raditi. Shit. Se spomenu popio foru Danny Creation na pitch. Ali ajde. Idemo naći hranu. Bunny. Here, Bunny. Brzi mi jednostavno zečeve. A još. Ufi, ali ja najviše. Da vi što dajem. Pa to nastaje problem. Stante. Je li ovo moj pas? Sva sreća. Jer da nije moj na drapovi i to gadno. Zato kad nije vaš pas. Ne, sad sjeti da moj pas. Lovi. Pa evo ga, nek. To nego bude prvo što ću raditi. Samo ako nađe zeca. Jer ga trenutno ne vidim. On mora da ga iznađe. Ok, onda mora da zec. To mi kad mi ispust. Čovjekov najbolji prijatelj, a? Možeš misliti. Ok, polje se sirovo zato što nisam samo mogao trčati. Evo ga. Evo ga. Trčka. Let's go. Da, nemoj skakat. Aj, da ga on lobi, ja ću ga pratit. Ko zna gdje će to bit. Ajde. Šćera ga kud mali brevo. Zagledaj na njega. Bog. Sad gdje je zec? Vidi kak se gonja i bog. Šta najgore. Pas juri. Ja ne prošao me zec. Da je znam. Bravo Čuko, ubio si zeca i to u rekordnom vremenu. Točno 3 sata. Novi rekord jednostavno. World Champion. Da trošim drda. Mislio sam 2 psa. Sada, ja sam zaboravio kako sam mi para, ja mislim da mi treba dati mesa. 100% mesa. 100%. A neću moći da mesa ako ja ne nađem sebi mesa. To je najveći problem u ovoj igrici. Vidi pa nija. Stante! Da se pobijem. Čekajte. Ne trčite. Želim vam biti prijatelj. I vi ćete biti moj prijatelj. Glavno jelo. Ovo će biti malo gadno zato što... Ja pik. Ne, baće napiti si ugljena. I onda počet u avanturu. Počnem vratiti se kući ispeć meso. Ako nađeš još nečega začetine. Još tako nečega bio presretan. Ali sad sam se nečega sjetio. Umjesto da mi idemo po hranu, hrana će doći nama. Što sam mislio da mi sadimo. A to opet mi moramo da nosimo i kitu. Znači, ništa. O, bože, moram posjetiti. Sorry.
da se prehlađe. Uglavnom, od ponedeljka do petka neću baš nešto izbacivati video, znači ponedeljak, petak, ne smijem na laptop, ali ću probati nekako potajnicu, vidjet ćemo. Sve zavisi. A dok se ovo peče, odem ja napraviti si farmicu, malo nekako. Prvi put nakupite sica, beskorisno bacite se vam najviše treba. Ja neću napraviti neku farmu, neće biti farbana farma. Šipnem drveta. Da laješ. Uglavnom možete skontati i samo morate hraniti jer pazite dok ga ne hranite. A hranka, da znate da li je gladan, to vidite po njegovom repu. Ako se smanji rep, onda je gladan. Morate mu nešto dati, inače će crknuti. Zbog toga je Minecraft najrealističnija igrica na čitavom svijetu. Pa se umre kad se smanji rep. Sada napravit ću ja bolje farme, ali ovo je tek sad. Da imam nešto. Biće to, neće ovako biti, već ovako početi prostor. I tu će napraviti. A sad mi treba i najviše skeletoni. Za bone meal da mogu se napraviti. Šta je ovo bilo? Ispali i strijeli, nije pogodio. Ja. Moram nešto reći, moj najgori, ili mogu pecat čak, pošto sad pošto je sad noć, nema šta raditi, što znači će ja su vadni ovdje po noći, zašto je pecu, da se uštedim vremena i dobijem hrane, pošto mi hrana sad najvažnije, jednostavno. A shit. Malo teže jer sam uzeo novi miš. Govorio sam u prvoj epizodi da mi je nešto cikao miš. Ajde. To ću više. Mrzim ako mi leti ovo. No, fiši. Čekam vas. Možete proboditi da ovo ide riba, vidite, kad se nešto ovako kreće ispod vode, čim stade noć povucite. Ne mora biti knjiga, može biti enchantova knjiga, luk, sve što tako. Čak se jednom ubiti za knjigu Protection 4. A vidite, jedna ribica, spremna za peć. Zapravo sve što ja radim jako korisno. Jer ovako onako treba hrane. Možda budemo igrali LAN s prijateljima, a vidit ću. Pošto je noć malo problematično. Malo daleko pa. Bon, jes! Najprije sam mislila, shit, bon, šta je to? Prvo to mi treba. Za bone meal. Thank you. Koji god bacao kosti ovdje. Hvala ti što si bacio. Ako je bacio. Hvala ti. Sad odete na crafting table, stavite kosti da dobijete bone meal, piše tamo da kosti chicken bone. Sada, čekajte. Onda sam posio možda crkit ćem dok ne raste. Pa ću... zaboravio. Evo ga ribica.
spremna. Ovako. Ovo ću ribu čuvati, pošto ajde, stavit ću je. Ako ću potrošiti jedan džabe ugalj. Jedan zombi. Daj, želim te baciti dole. Dobro, možda bi mogla otići po XP, ali printer ne tepe nema četak table i to. Stani, da što to koristim tako kad mogu ovako. Za one koje ne znaju, ja znam sve u Minecraftu. Čak znam da sunce izlazi odavde i zalazi odavde. Ko to zna da se javi u komentar. Ja sve živo znam. Ja zapisam Guinnessovu knjigu najpametnijih ljudi o Minecraftu. Znam sve živo. Znam da je Minecraft od kockica. Da je Minecraft sličan Lego kockicama. To niko ne zna, svi misle da je ovo obična Lego igrica, a ja znam da je Minecraft napravljen od Lego kockica, a nije Lego igra. Točnije slični Lego kockica. On je ogromni kocka. A će nam biti prvi sprat kuće, pa samo mogu postavljati klipove duže od onih. Evo kako ću ovdje zbog. Kako reci, pomozi mi. Ok, shit. Mogao bih staviti. Ne. Ovako ću. Imam čak bolji plan. Sluši ovo, zašto? Pitate se. Eto, meni ovako mnogo prirodnije izgleda, sad da vam pokažem. Čitram crafting table. Čak ću premjesti ove stvari crafting table. Ovako. Mene je što ovako bolje, što samo ljepše izgleda kad ulaziš. Ovdje ću gore staviti ogradu. Da što izgleda korisnim. Da mogu nadgledat šta ima, šta nema. Čak ću ovaj drop probne jako posjetiti da mogu vidjeti nešto, jer sada vidim da samo pretnošam. Sad sam da sjeti kako ide, ne? Jezir čak ide ovako. Ups. Tako. Evo onda se jedan moj rođak dere. A što ste očekivali od maloga koji ima nekoliko godina. Šalim se. Ima neđe oko 2 mjeseca, a sad ako nateče okući da ga navijem. Sjedio neko vječne dere se. Ovako ovdje. Da se zna da je ovo moje 4 torče označava moje područje. Za šta sam mislio? Ovo ću malo probat popraviti jer mi je preružno ovako. Čekaj,
rod nekakav novi dodat. Kako mogu? Neko će stati rudom, kako sam zamislio. Koliko je ovo? Sačkaj. 3, ja sam mislio da je 2. Evo, čim padne noć, ja prestajem s videom, pošto ne znam koliko trenutačno snimam. Pogledat ću. Kao kasnije. Stvarno mrzim. Primjer na novi creationu, kad smo dali zabranu, ne možeš snimati više od 15 minuta, ne znam razlog, ali to rekao, dobro spojim svi kanali, od onih koji znaju napraviti video, da odu duhoviti to, i creation je previše smiješan, ali mi malo psuje, ali dobro. Sada moram razmišljati šta mogu nove prazne plohe dodat. Ma nešto, sjeću sam nečega. Znači, 1, 2, 3, 4, stani. Znači, to je 30. 39. Ne, 36. Eto. Matematika. Sada ovako maknuti i mislim to. Kućem sada kako brzo skicirao iz glave. I mogu vam reći nije loše. Zamišljati da ću biti dobro. Ja imam još bolju ideju. Treba će mi puno ovoga. Znači nije još puno. Treba onako samo 6 komada, ali ajde. Ups. To. Eto ga. Iako neće to biti dovoljno. Završit ćemo epizode čim sunce padne. Ovo već naraslo. Sad. Ne znam ovako. Ovo mislim ovako bi ostavio. Ovako znam. Ima plan. Pošto mi je ostalo stepenice, iako sam to mislio skoro izvesti stubište, nema veze. Mnogo će ljepše ovdje izgledat. Ups. Stani. Čuko, makni se. Čuko, ne. Što ovo bi? Ne znam. Ne da ovako bolje, stani. Mnogo. Sada možda već svi znate šta mislim napraviti. Evo ga. I to je to. Dakle, za cvijeće uzet ćemo samo fotkinje vrije. Loše. Naravno ćemo ga inače. Sad vidim kako izgleda. To će sve opak i dvorac cvijeća. Šta da je loša kuća? Jako mi se sviđa, samo ovdje što unutra nemam šta i to dodat. Dobro je. Imam još malo do noći, pa... imat ćemo dovoljno. Moja najveća želja je bila da počnem snimati na YouTube-u. Gledala sam puno ljudi koji snimaju. Jako mi se sviđali klipovi. Pa sam teške. Stani. Ne da postoji kako bilo na ovaj način.
Mnogo ljepše. Znači, ovo su bez tu što imamo zagore. Osnovni dio kuće, ja sam. Moram to raditi prije mraka. Mislim, nije baš sad moram raditi, ali ajde. To mi je današnji quest. Napravite to prije mraka. Dostavi se. Trenutačno imam svoje sobe na krevetu. S laptopom nemam ja mikrofon nikakav, pa nemojte se čuti ako nekako bude čujem glas. I evo ga. My nice house. Jabuka. Dobro, ne boli jabuke. On želi djecu isto. On je djecu jedi. Jel' tako? Jesam. Čekaj, kaže on da je. Seš. Kako se ja? Rekao si da jedeš djecu. Nisam rekao da jedeš djecu. Nisam. Zašto ti mijenjaš tako glas? Bolestan sam. Što nisi rekao? Nisam te htio uzrujavati. Evo pada noć, pa to je to za ovu epizodu. Vidimo se. Ćao. Završit ćemo epizodu na crafting table.